Yimadian kering Yesu Kristo we poch ba mokon katwang ba me ke pakani benen agogo ke bere ke chang ben ke chang jog meneni ya podo bola ke wo de mena chungyan ke chang ma pot ya ko pakani ya pedeji ke ju wan jog ben gon ko log yuran ke wan jog ben chagi ran ke ju wan mi chaga gidi jamane ne John pedeji ma ko ma jog ka ni ke wan mini ben gon ba ke ni kidi pedeji ba bikel ke chang ma pot ya ko ke ko be pio mena paro Yesu ke kid ka wo de mena nyagyan ke siang jok tio mena pot bang men ba ya ko ba mai Yesu kanya amegi John o kanya megon John mai gon ya nyuga ko wo de ke mogani ke pa kani di changtin ye wanya wana chinge o lingo ye o kobo yang ejukon ganyi rango ye tio de ni ka ko be nyale chola Paul kini imoga gwedo ke iwan ige gwed ka bere kini wa chichigen ke bang meneni bena aponyan ke chiang jok mena pot ke kobo mai mena akwanya dana kele kali nyukon ka e bedo ke butukon di shangtin ya kobe pio mena kama jok kini ya en oil pio mena ba kit ka gonengen ke pio ma ba ring ka en tio o kobe ko pio ida pio ma por ke lamet e pio meneni biel mena pide ikon ba kini biel meneni ni dong ke pio meneni de ke shangmen Yakob ay ko peda yomak ke paken Yakob ke yakiel de aryo gano mada ka kiel di changtin de kanga bede wanu di kada banyak ke mogni doj kini walle ngwa ko wor makobo ke dier ke kobo kwa jok kini ba gin ber ko texture yiba matkot marhaban ba gije ma ber go tag share wor meneni ke pakani gok mana mu jo jok ke pakano gok meneni longo idano ke goga ba kani dan ba de bere yong kwa jok ido kwa jo ke jok ke bere wodo mana do ke no mege ji maga kiel nimi kanya kobian anana pio mena
aparo ke kit ba jok kera ena ko ba ken ya en kirikon en okal pio mani wak ka dana mani ni unen en ke pio maparo ke jing ka ko be ke ni pio mani ni paro ke jing mani ni mani nyoda ke ni bedo mi ngane ni bena ba berdan bena kal e berdan e way loj ba ke ni bed mani ni aruma ke to ke pa ke ni bong jing mani chamo ji biang mani ni le mani ni ni ka na ga mod u bang mani wa yidwa ke jing ji moga pedgen paro ke jing ji moga pedge paro ke jing ke ji moga kamo yesu ke ni pedgen paro ke lamet ba ji moga ni ganar yo ke ju wanjo ji moga ni ba ji ke dier jok ni go ke jamanganyo ke bede migen de da jam manyi chop ke bede ji moga ni mode ba ke ni bede migen mena ko ke bed ni chiga yom gen bede mena akama bede mena kama Paul ke ni da bed me ba bena alaga ke yi kwai bed mena ni chiga yom ji magir di changtin go ko ke meni ba beda yenyi ko ba no yenyi ruma no yenyi go no gin meni ni ba chukul wango ke ko ba chukul wang ke gero yi de ngana bi tungu di Yesu Kristo we da pio manyi megi pio nut manyi mujo I jok manyi meg dan ke je wanyi mi go ke tieng wood ke je wanyi mi go ke tieng wood kwan piar kwan bingwan o chage karanga kwan ma nyinga ton piara ro da da giti piara aryo wida bit ke kanyini ba ke ni nyele chola Paul kanya kaden kada ka ba ke wach ke je ko tieng ko ba jok wangani kada paj mena chola dimashak di chang tin nganywa ke nyen chola dimashak ba ke ni ke nuru pani ni jok achung ke bolokon Yesu Kristo we achung ke bolokon ka juk Yesu Kristo we ka will Yesu Kristo we kanya kadan kanya wada paj menini ko meni nganyo yin gina choba ke ber Paul kada panchola di mashak de gin mena igo ke lar ke ko magni ba kene Yakoba pedji maga pedgen amul logo jok poro kiring pede maga mo gogo joge ke ba lamet moga jok maga piden ke pedeni moga ni yido ke kachiken ba kene Paul nyila kada panchola di mashak kada ba nagay wede bang mag Yesu ke panini kanya will bedogon Yesu Kristo we ginu panini bakene kanya mi ke wila ka mi pang we kwer e chago ke ponya ke pach menini ke woni jo woni Yesu Kristo we bakene achak yen ke pony kanya mi ke jwak gin mena agogan ke bol kanyini bakene achak chago ke pony ke woni jo ango chop ke panini bakene pach menini tienga ba ting man mago buru Yesu Kristo we bakene gerum ke bakene o Paul nakken gebet pachiga korgen lit ango chup ke ber Paul ke kany ke yuwan kany shi karang ke kany bakene bang Yesu فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سلة Paul أكيد جن دون بان يسوع كريستو Paul أكيد جن دون ka كل كور ka dekade dor mi pach ma pach meni beba ba wen ke dor ka Paul tingen ke wi dor yang dong amma go gongni bana tinga a ber gona benen kini go nagan ji magni amma pedgen umo ke wilo Yesu Kristo amma ge umo nengo ke pio mi ko ba do la pen ma ko ge Yesu kini ko la u ba do pen ke ber ji maga ron ko won la wi won ko do pen ke berun ji magni go ke pedgen ke pakani ji maga kwan Paulen o Paul kalge wa ke fa kono yelgen ke fa ken konak ba ji me ke keltien kalgen Paul badana ke manna ke keltien kalge ke ji anan gen ayel Paul ke to mene pio mene nodini
pio manini gijamana nyinyo den gijamana nyinenu ke pio manini ba kani jama mo ke banya ye jama mo ke kiero ye kene go ba beren go ba lunga ber ket ayye ke maga ko be ijok ke pa kani ba chugu bet kologo ramin قال وأنزلوه من السور مدلين إياه في سلة Paul nyala bi ay yada weekend ayel ka dong akide ay dong dana duok dana yel ke paj mena kaden ke kada bana kiti ayel tianga ye ke paj kanyini akid gay dong kago yelgen manini bene gije mana nyut ke pio mana mu go jok e ba lamet no de ko pekene nga Paul be cha nagi tien kalewa nga Paul be ba da mara jawa nga Paul bi be na was tio abi be magwa abi be go ke jamaro ke bera jamagni genu de ben mal ke pio kan menene ponya jin keni piowi ni bera dingo ke berji maga agoga ke jamarji pode kenoket maga gogin ke maga gogi maga kiel yinyi rumadi kade gijmet bare chubo ke bergen ke fakane tienga ba tien ko bo joke paj mana chola dimasha gena aling ke Paul kene yaga ben ga kiel yaga ni go rum ke ko banan kanya lingi tienga ni ke panini ke mana Paul ke redwa dana rum maga bi mal ke yirjum gen ba ko be yel kon mene pio manini be hadi kayin piowi ni rumadi ngo pio ejinyi yong pio manini pe magana yo pio mana por ke yin ke pio mana poro ke lamat ba kini da yogej manini ana nyudo e joka kanyini anyuden Paul akoben kanina ya Paul balit le nyala mi donga nan ngani bena nyala dade beno de nagiyen ya ji maga akidi dongan bena ji maga bege benin kene ganagin balit gina goga yinen balit rum ke gina yomana yele yin nen ke gina gogan ke bergen les gen ke wiliadi ke ba kene tieng ni kirikan ga ba tieng yud tiyo pado omam petsen jus kadgen ba tieng yahud tiyo yin idan mana non ke lan yin ke yan ke lan ke ni yini rumadi karang mo yin yi chung ke kop mo anyala ni yang ay dong o gi mo ka de dong at yele yen bene giya be go benen kene jini gonagen men bene pio mena komo jokkene pio menini ejikon yoge duong ke pio menini eje nyiyong ke bereji maga akujok yoge nuto ke yi wala bede yona ena nodo yi nyala aor pat kae ko kene ji magni pati ji macho go yiyala ba ji mari chiga nak eje nyiyong yona abere bang yoge ke ye ka ko be jokene yin yid ji magni ba yana gogen e yoge ke yi beda dinga ke bere ji mago kuchi ku jok wo yina jok mena ngany pio mi nyari men anganye pio mi wadi men wo ya kwaje ke bere maga ko bo yin kene bana yin o wil ped maga ba kit kaga go yin ba ped ma ba ring ya kwaje wo joke no maga ni ge pod ge kashiken wo Yesu Kristo we ya kwaje tio ke bere ped nyegi maga rumo ke go yi ba lamet o anana go nen wo we gejamana be a chwalga yin we gejamana ni poda ke ejbede miken we ji kalgan tungo de yin ama ba gwede kene pio mena por ke lamat ni kan ke mi ni kan ke piaradak ji nut menya kalan tungo de yin ya kwaji wo we ke ber nyigi mak we ke gogan ga baji makal ji tungo de yin radoror Yesu Kristo we amen pio mena ba yin wala pio mena poro ke lamet ke je wanya mi
Luke wanyami Luke Piero Pio manini chi ka yor ko kanyini Pio mana paro ki lamed Yeso akoba ke gach maga kama ke kanyini ba kani ida jala mego ma podi kur ka wi ka gud go lunyu ka jam go kan ka wi e dada to ko moni gor ganu do ke wan mi luk de gije mana igo kalan ke ko moni ba ko piu mana ko mo Yeso ka kani kani piu mana ni paro ki yin paro ki lemet piu mana ni beda dingo atini ba Paul ana yele piu manini ba piu mi yede keji piu manini ba piu mi yede keji piu wi ogogo ko manini yurum ke ko bi yele ji yele chengmen chon ji yele chengmen nyala ni ba kene nyala wi edward ya kam to kenen ango shop ba ke edanyel ma cholas wa samar ma bi makale yoni abi eda yo kun makadan yeda ginyro ma meda guok da kan machaden da gin ma ka kuo ma ka pielo kene kele ba guok de kanya wanan da gi pun ma bi ma chi bolgon da gi pun ma yuden ke bolgon gijin ma togo ke jimgon gijin ma togo ke jam ma ga pielen ba kan ayura dan chada no abuda pin yigo da kad anga go ka kayni aba ko ba kan gal walakin samariyan musafran ja ilayhi wala ma ra'u tahannana ejigon ayong gimana ko ngi choba kay ben men nyalani jal samara menini ba kan ejigon ayong anga go yogi menini ba kan yakat ka kede nyalani ka ya ba ka ja kad ka go logan ka kiden ki jam mo ni lo ket ki wangani tiyo mag ba gi jakel man ni lo ket ko lo da ket o ke yikon gal fa taqaddama wa damada jara'atuhu kaja kia e go tojen kaja ti kir go atojen go kiden ka go logan an alunya dag gina kun go alunya go in ba ngo dagen ba kane wa arkabato ala dabato akidan wuja dagon kawo ngo kidu wuja dagon akide kun wa ata bihi ila funduq akidan kan machola kanyenyi kidu wel an go ga kayni ba kan acha ga ka kal dan manene cha ga ka kor acha ga ka go ama يدا وات دا كن مكدن باكو بقال وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له احتن به وما أنفقت أكثر فإن الرجوع أو فيك ليك بيو منيني يوغج ميغون بانغا غوغن جم غير أغوغ جوك كي بيو منيني بيو منا أبرو كي ين بيو منا أبرو كي لمت piu menene benyirum kene dana menene banga de pon udana menene bajurungo udana menene anga onu kango gigin kefa kene nyaleni ba wa samari udana mana ayodo ke yon ba wa yahud kefa kene ka paj mena kalan ba panini ting samara menye bere paj meni bokon ba pa ting yahud kedegan men manini piu menene benyirum ke bere ji mogni ka ganye ko ba dingo ke berwan wala ganye rumadi ke berwan de pio menini ba kani gindoj ena nganyin e pio gon anyi gogen ba ganye ma ber go tek kanu beru no do ke bedi gina dan men le wor men we beri ba dan med yogi ke bedi mi ke pa kani yogi bene kanyini ena yu gogo e Yesu Kristo we ko logo yogi bogo ke yi shoda ke yogi ke Yesu Kristo we
yedeta ma wege wanna beda nyudi mana yedeta moga mege wan nudo ke kano e wan nudo ke kan e wan moga meg wan nudo kano wan ama adi ama bedi amegi jok moga ni gemu ya yin kidenan moga ni amujin yomana benyan aye Yesu Kristo we ba masal me samare sale ena ye Yesu Kristo we Yesu aye yan keje wodo menene keje masal menene gaji mogani gena kalian Yesu Kristo we gaji mogani gena aweyan di changtin ya beria bada na magno ko yin ke won jok men di changtin gaji mogani gen ajugyan ke pakani ya kale jok kidier e yome de gejemena adwadian di changtin ba kani we jok ogogo ke berami we jok ogogo ke berami we yune jok pyo me per ke pyo mena komen keni pyo menini per ke lamet we pyo yo o we le jok yune ngen ke pyo mena baring ji maga apedgen per ke ji maga apedgen per ke lamet jokera ana anyi gogo ke berami gan anyi gogo ko gumodwong o ji maga anyi gogen ji maga anyi gan chunggen ji maga anyi gogen ji mogni daga ji maduong manyi goga joka e beri ji mogni kolo yi kade e wani me kat ayalo khuruj kad kwan maga nyada dar aryo o chagi ranga kwan maga nyangatan abik gida bingwen ke kanyani ba kani wat mo yang kanyani gejamana kamo ke kanyani ba ko ba kanya kide Musa nam de e Musa ayanga e dong menene dong mana kidi e mai gon ba ken e alit anali ali dani ni faraon فرأت صبتة بين الحلفة فأرسل أماتها وخسته ولما فتأته رأت الولد وإذا هو سبي يبكي ككنيني أما شوف بيومني أبا بيوم يوغي نت كيومني بانغ ني تشوا يومني بيومني با يوغ أنا ندو كيه كذا يوغ كات ده كاروما يوغ ني تا با غو كغي بن مي كونغون دانا mana ayo yong ke bergon yin di changtin kan yong eje ango nyi gogin ka yong eje ke bereshi yin cha kwat walin cha jini ke kon yo mana nyi gogin ka yo eye yok ango nyi chup ke bang ka je yok ango nyi gogin ke bang yok mi e nyanye faraon ka nyini kanya ayong eje kon gal farakat lahu e pio gonator eje gona yong kai ko kene menene ba nya wa tieng yahud nya wa ba da na kel wade tieng yahud ke pa kene en ngany wo kene wi gon nyane yi yongen ngany wo kene wi gon ana kan mal ke chik moga ko ba kene ya kene yag yahud ben mano pa ci go pa nyal jal ba kene nak ko mone ge ber nganya nyane ni de ango gogen kanya yorgo nyanyeleni nyene chola Musa ango gogen bakan ejigo yong kanya yong ejigon Musa kwanyen kago kwanyen apara kanyagon nyago Musa kwanyen musule mi Musa agweda kechingon bene nyane ni nye faraun ana chingo gwede Musa adide Musa ke gwet adide Musa ke gwet Musa agwet a chingi nyane ni deke pe ogini gogo nyane ni ba yogit ana bere no mod yogit menini ba giji mena gogo e yogit what yogit me ngana apio yogit mi pio mena mo gogo jog e paro ke yin ke bang yogit menini da giji me ke gogo e dan menini ba yor ke nyongon da giji me
kede ba guok nyane ni ena chak nying Musa o ching Musa nying Musa ko logo ka lwa ka dochol nying Musa ko logo ka lwa ka dochol o chwalwa di chwalwa ke nying gon chwalwa gwen nying Musa ka dochol chwalwa gwen ke pa ke nyano ko ni ke ni gwen enam nying go chwalwa gwen ka dochol ni mi ka bere ke ni nying maga chwalwa William a ker ka dochol ka ya ka dochol ko logo gijimena wanga William o yori ka dochol cha yori ke ni nying William ene chwalwa yene jok o gwen menini nying a chaga nyane ni nying mogni gen apod kajigen ke bet mi Musa bet mi Musa ji gwena wak wenti wa gwen kepa kani pajmena yangen dada na ma kwany ma midi Musa daji manut mabatiang man angwen ke ji bet mi Musa ayola nyimen ke mai kon ke nyana midien ke chugon ji magana ngwen bana ji maga chungo ke Musa uda da bijigen nyana chola kushia bada na kel de gije mana chup ke yoget mi nyan bakan yoget mi kon anga gogen Musa gwedo ke chingon pada Musa ket mai Musa akiren chak mogo mai Musa akiri nyane ni joga gogo ke bere me nyane ni jog ena yebe nying nyane ni ji mogo a pedgen yedgen yong da ngiji bakani jokere ena yebe nyingen kepa kani ni faraon kani pada ke da chat da oman maluke kon oman magani bongda na kalgan mali de ke kon kiyan en kad gon alid Musa e kad gon alid gijmeneni ka kale etaw nulle di mo chade gon en alid faraat en alid padagan alid en alid yin ke yoge meno omegi yok ba ke da jamma ko neno yin ma ba neno ji da jamma ko nen yin o ga ba neno ji de ge man wado yi gogo yin ba kene gina lid yin wangi aye ba jok o yin ndo kene gini gogo yin gina lid yin ni ka nyoga ke yin ki woda ke kanyo ni woda men ni ya nuru cha ko bo idan kene o ya biye ba nyak wod men ke yin de men ni ba ge man lid yan ke ji piwa kene wod men ni nyak yan ke yin di changtin ge man ni ana gokyan yadwa yiko ba kene gejemena lid yin gejemena nyud yin dwat o gejemena ni gogo yin yina adana mana je yong bene yin dwat o gejemena ni gog yin gejemena we yin o ye yong kepa kene pada je ben ayo nyo yong pada je ben kepa kene pede je maga ba kit bong yog ye keyigen pede je maga ba ko bong yog ye keyigen pede je maga ba wade ke yo bong yog e keyigen ke bang menini yadwa yi kop kene yidana mene je yong kologa yo makunyi yin bogan da gipen machugo ke gogo yi yicha chungi ke rumpen ke bol jok kwa jami da gejmeno ke ba go kwa jami da gejmeno ke ba go nyan ayole ni faraonan nyane ne ayenya jok ke ber go meneni go goken ke bang meneni ena yodi kene gejmena a ber go apile jok ke ber gon gejmeneni ena pat ke ber gon ayenya jok ke nyungon
kol kanyinga ni komela manyinga ge babe ewa we ewa jambe ni komela manyinga ge babe ewa we ewa jambe ni komela manyinga ge babe ewa we nyaneni ba yen e jok ke pakeni obeda en oyi go jok ke pakeni Musa konyen yin de shangtin kolog yi doga ngaji yi ba nyal jal yi ba nyam dach daji mating mali jok keno yi konyen pada keno ket ba kene yin kere de shangtin daji mating malo e jok kri ango adwado gogi keni ba kene yidwa do po jok keber tinga tingi mal eji keber tinga tingin mal eji ba gi nyumber go tega keno o jok pochin ji maga chungkin gida awadi kan di changtin jok do char keno pojo yin kapa kene uyabi ya nywaga yin ke lan kanyeni uya nywaga ke yin ke lan kanyeni di changtin daji maige gogo jok kepa kene o word man longyan ki nywago ke yin da group machola woman prayer and fasting ji magani pedgen annually jok kene o gok mana gok yaen o word mana nywag yan ke bang ka mo gok yodo ken word mana ni ji o choko nya ka word mana ni ge kel mal e jok kepa kanu ge chungen kepa kanu gok mana gok yan mani pod bol kon yadwa yiko kene ke kanya de yin mana kanya beri di changtin daji ma chung ke beri ma kelin kanya gi di yin changtin ido do po jok ke beri chi mogni tio di changtin ji moga a yu chung ke bergen ne ka chung nyan ke ber Musa gok menini eba aye yi ke men ba gok mana chip chingi jok kanu gokin chodo ki tego ki jok chodo ki luang i jok ke bakano gok menini pot ke bakano gok menini bongdan mega ma chibo ke bergon ke bakane bongdan ma chibo ke ber Musa kan da nyanya faraon kira nyanya rat ana chibo jok ke bakano okon Musa beda en okon Musa beda en o mid gwad mi Musa beda en o mid ko gicha Musa beda en o chung ke ber Musa ji mago ben mago ngany wo kanyo lete ja Musa kanyo lingen kene men ba wanyi faraon ke kanyini ben ji ben gacha Musa ke war ka pe men war ka ber nyane ni pojok ke ber gina gogin pojok ke ber gina chip chingi ke pa kene gijmane ni bena gijmane ni en o ber ba gwedo ke yi wanya mi ne te magi kene yigu anga gogin nyane ni gina gwedo mine na teme ma kene bene en kira ayel Musa en kira ayenyo jokke pa kene Musa beda en o yel Musa ke to yin yidwa po jok ji maga yedin yong ji maga pedgen poro ke lamet ji maga a pedgen poro ke ring ba kene da nyala kel manyin ngotola Barnab nyala ne e kanya kadan paj mitola Antakia kanya kada paj kanyini ba ken tinga ye ke Yesu Kristo we e kwanga nganyo ka panini kanya wode panini ba ken achogo ke ponyo ko wodo me jok e ka jema gir yele jok ke chongon kanya liden kene gogmanene ji ngany kwanga ngany
ango ay go yong ke bere jini ay gon ay yong ke bere jini ba ken jini gora dan mo ponyi gen jini gora ponyi yo ke mi dan menini ba yo ke mi ko bo ponyi yo ke mi nyana tini ba yo ke mi ko bo yel dan nyotin menini yo ke mi nyala chola Barnaba yo ke mi gon ba ken ji mok gora dan mo ponyi gen ango go ke dan me chola Barnaba ba ke aket pat me chola sus ke kunini akada ka bodwa nyala chola Paul ka kanyini abere yeda un piar widadak e ba ponyi ko bijok nyala chola Barnaba ena ay go yong kendaji monu de kanyini mado de ponyo ko woni jok o mena rada na ma mu ke yeyo jok ko ni cha ma mu nyudo ke jok wod aponyi jok apony wen cha wo de berenan dana menini ci adwayan o kalian o jimak ponyen menini bene yogi eyenye yong ke bere ji mo ku ko bojok eyenye yong ke bere ji mo ko yu wona jok eyenye yong ke bere ji mo pet ko kono ki ling wona jok o bong dan ma nywa ke gen ke wona jok wora tin cha ko ba kane yin yiba chwal kenyangi dan benugon ba chwal kenyangon yin yiba chwal kenyangi gina ko ba yin ba kane yiba chwal kenyangi o gijemena be chol yin gijemena ni bene en obergo pejin o gijemena ni bene en obergo no pojin jamna gana yo gana ka ba chuba ka bari de ango gogin wo wiya Yesu Kristo we ya kwach wo jwa ke bari nyegi maga akod magi au mi chibchengana nan kod magni ka mujge yin wo jwa da peda manganyo yin kene peda nun medar kino kod magni pidet pedeni ya kwaje ke bari gi magni wo wiya kene we gok mana abe go chwal ge yin we gok mani ni longa gen ke go ke tag mani nyikal parimal konyen wo yin jognen konyen yin wiya konyen yin jok mana chwal gen ka we ko the mogi ko kan ge pen wo jo ko gol ge pen mi mena ko bo yin ken na nyal me me ka da ka go gol pen wo Yesu Kristo we ya kwach ba kane yebe yugan ama ba gwada kai wanya mi kane yo mana yebo yin bongda na malwangin ke chiek da wat mana yeb yin bongda malwangin ke chiek ya kwach wo wiya kane yebe yed mogan yebe yed mogan mi nywa wo do mi ke ji na ji ma begen ame wor menene gan wo ya kwaje ke bergen yeb yo gan wo wiya ka wo yodo gan kane ke dir wo do mana megi gan arum gan ke nywago ke chi manga begen awege wor menene gan wo wiya ni mi ka benu ke wor anana kane dana menene kwaje kan oneng yin ke tag oneng yin ke palwij oneng yin ke yo ma pon go wo do mi wo jok ya kwaje ke ber nyigi mok moga anani gen kene genu no gwet ke lahud moga anani gen ken go ba ting man moga anani gen ken da dog mo ko jigen wo ya kwaje ke bergen kene yi jok mana ko ke Musa kene yin kere a choy leb mi dam ko logo luanga ko ke ji moga yang burgen mani nyoda kene ko ba ko bi gen ke ye pe gen ko no chu luanga won ke ko ke ba mani ya kwach wo jok ke bergen ke bol kanyne ken we wor manene mana a lingen ka yedo pod gen we wor manene nyak gen ke reta ga man nyikal parimal ka we ji mo ga ling wor manene yodo gen kene la wor me de changtin ba yina kop ke pod nyigi magni wo wiya pod ba magi ka do ba me yina jognen amen
Nhưng bà quẹt quý bà chol cái nhưng yi bà chol cái nhưng bà quẹt o jammo kidi be guok ga ba piel ka nga beri nu ben kompany kany ba ga jima ber go texture keno yudo yin pere mogani ja gogo epio mene di yogi ba jam mogani ana nyiko ba ke ber jini ji moga ped ke pero kyin ji moga ped gen per ke lamet jama gog gen bene jam mogani anyi kobo ke berken o bene jam mogani tio anyi kongen ji mogo kun kadi gije man wer ken wa kon ke jikon ke go tiengo wot kwan moga nyinga dar abingwan kwan moga nyinga ton piera de wida abingwan bakeni da nyan mego ke paj me chola yafa nyingo chola tabisa nyani ni abed e yoda yoget madwong shara ke ber ji maga a chogen ataw ji maga a yigen bang nyolgen ji mo nyiko gaba aramil gaba tuom ji maga ni gejere ji murugen gejere ji machamgen nyana chola tabisa ke paj meneni baken adu mal ke paj mena chola yafa ango gogen ke paj meneni bakene dagi pen ma megi jok cha luang ot ko got cha ot ko got o got mani ka ot gon goni megen ji maga a shogan to meneni bene gije mena go jok ke yogit me bene gije mena go jok ke bere me bene gije mena luang ke go bakene awodo gut goni megen ji maga nenen kene ji maga ni bongdan malwang gen ka kon e changa kel bakene nyani ni agoga mato ji maga goga ben tu mangni ben bakene kanya won nyana chola Peter ango gogo jini tu mangni ba ko bakene gal fa waqafat ladayhi jami' al-aramil يبكئن ويرئن أخمسة وثياب ما كانت تعمل غزالة وهي معهن إيه تيم من مكني إيه جبي كندنيا لشولا بيتر كون بيتر بانيني جيتشي كيو كبول بيتر أكيو ميجا بدا أكيو كات دباكن أوجد ما أقدر يعني أوجد مغني قوان يدجن كي من أوجد منني بن أوجد منني من أوديا يعني kanya bere nuren nen ke kanyini gije mena gok enyani yo gina go ke ber mi yo gajma gije menini ena kobo ke bergon en achungo ke bergon ango chubo ka wangni ba kene Peter gina kobe yeso kene jima ga budien we ga katgo ka wa dongo ke nyani wat ede badel we go mka Peter anga gogen jima ni go kobe kat go jike wok ben Peter ked adonga wat ki del dan anga go Peter e Peter chungon arumo pen echa kwet gejemana nyudi yeso aka yeso kene Peter kanya kala yina shani akida yin wuki Yakub ke Yohana akad wa gol de nyanyantin mena taw anga go gyan bakene nyanyahanini achika ko bakene yin dudumal de anan yin yol Peter pade kwaja bada yi bakene ko bo nyanyahanini ayo tabisa o dudumal kanya umagni ke lingo e Peter ke e nengon ke yuwai ayen ke mana Yesu Kristo we ena dudumal ke to
o tugmal ke tieng to wene ko banan kene ko badal man ke tudumal ke bol ke nyen ngochuk nyen nyani ni go ko ben ke nyen to bisa tudumal ke kanyini gije mena go yok ich anyol yok ich tabisa ena yo yong ena go yong ke bere ji magaba aramil kanya bene mokon ji maga bergin agogen ji magnete yizge yong ke berkon kop magni gecha nyut ke maga ko bo yeso kene gine nye pid dan ano o kajen maga nyiden ke lebe nyal chola Paul kene gina pid yin ba eno kaji yin yok ich mi kon anyol yok ich kobo yeso kene gogoji ke gin wadun o gogoji nyani ni kanya ber enude nen eji gon ayong ka yok ich mi kon reben ke gok ke shan kanya bene riak mena podo kom gon mana dwari kala kom lab ji magni yedegen alunyo ke yok ke berakon ka yok ich mi gen logo e jok ka dan menini ting mal e jok ke to menini ba nyodi ke beri ba nyodi ke beri ba kene pona pid yin ba yino kaji gina gog yin ba yino kaji ba gijima ber go tek bene gena nyudwa kanyini doj kene ya kwaja jok tiyo ke yin ke kany wo wiya ya kwaj yi kobo ke wany kene ngeje mo chian pin ba kene da ji mo gog jamodoji ka jammaga agog gena loji ji maga agog ke jammaga ni ji ni wadgo will ke ji ni ji agog ke jamdoji wo wiya ya kwaje ke bere nyigi magni anan maga ji wadgo will ke gen ke kaja bergen wo joge nene ke nyingen kene ge kunyadi yedge yongadi o anan dana me yong ke gen me yong ke bergen bogon menen gen ya kwaj wo wiya kene wi yinga degen kene wuji benyi wil wo jok ina ko kene kologa da mano muje ke kap me pi e ko ga mi gon wuji ko wil ke ko ga meneni wo wiya ya kwaj wo jok ni me kanya we ot mana be eba jal gol istir nud inan ke ba kene okogi mi modokai mujin wo wiya ya kwaje ke bere ji maga agoga ke jam modoji o ji maga agogin ke regen ji ni nan wodgen awilo ke yin wodgen awilo ke gen ke ji mang natio ja gogen wo jok kal dier mi ke mal wo jok ya kwaj wo jok ne ji maga yedga bani yong wo yebe pedgen loga pedgen wo jok nimi ka ko be ke gino log pio mana ba kit ka go yin e ba ring ya kwaj wo Yesu Kristo we ke bere ped mangni ya kwaj ke bergen yina jog nen kanyen nyudri gen ama ben yin kadi aba yedi mena chugen ke yela poj ba magi wo Yesu Kristo we amen yoge mana ni nen ke pio mana wada ke ring mana aporo ke lamet ana yugo kobian ba ngadwa wadi jok ayim ka nganu bedwa ke kompin
kanganu berin ke kompany dojo keno o Yesu Kristo we beda en angadiyin beda en ngadiyin Bibiana kanga beda yinudi beda ke kompany we beda Yesu Kristo we angadiyin siama kanga be yinudi beda ke kompany we beda Yesu Kristo we angadiyin kot Yakob yintio kane kanga be yinudi beda ke kompany ngada Yesu Kristo we o yogej bagij meno o nyudo dugme keberi o yogej eno kobo keberi tiango kadoni yijok yogej mi eno igo kobo jok keba kane yuor kanyo bene Yesu Kristo we jupangen mogya wichen kich mogya wichen cham moga yang wichen kijokan baji moga bere yigara yogej moga yang wichen cham gon akama ke ba tek gaba ji ma ber ebong yogej ke yigen ebong yogej ke yigen we yin yi bed ay badana me yi de yog e ke pakane ke yog e ana nyi gogo jok bong da ma gogo gipin abong yogej ke bed me achanga mai ko logot war do nyagon pio go ndagi me ko ke mena nyari nuri do de kiatin da yog da gipin me ko ke pio ke ne nyagin tin aku min ke chak mo kon ba yogi bongdan ma gogo ke gipin Yesu ke po gogo gicham gingang ba yogi ana wiyo ginu gogo ken ako bu wada bang keni ji mogne gnu do ke yan ke changa dak e bong gicham macham gen gaba wi yan o ga kadagan ke pa kane ke kadami gen mego pod ke yo menini ba yogi ba beti jogi ba beti jogi we beti jogi nena ke beti mi da ji mo nyi kama tienga bu tienga ikade baras ke wanga bere nyana chola Elisha e ba jal tong mi jok ba ken ji mo ne berge yanga gaba kidi wegen amrad mo yangi ken ba amrad al mongula ango chop ke wakit maneni ango chop ke bor kanyini gina chop ke bor kanyini ba ango chop ba kene doga go ke gingang ko mo yodi ke je wan mi an rew wan mi ran abriyo kwan ma nyanta na bingwan ka kadin ka gijmene ke tiegi kirang ka tieg gijmene ni kirang ba kene ji mogo ayige de baras ay yedge yong ken yagol wa ba chugu ber wa rumu cham ke kanyuni o pach kuncha gi ga da kat wa cha kat be ko biteng pach kenen da gi cham manu do ke kanyuni da gi cham manu kanyuma chugu chamo yun ago gen yedge yong yogi انا ثم قال بعضهم للبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتين فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا الشر فألم الآن ندخل ونخبر بيت الملك منني با يوك كيجيكن با يوك كيجيكن جيجمنني با جيجمن نيغوك اجي ما يدي يون كا بيرجي مغا كيال eji nyi yong okologo je bin yong gidi wen o ber meneni bereno do ke berami ke yi wan me ka da piara da guda aryo kwan ma nyanga ta na abin wan gidi piar guda aryo ba kene jok agoga ma magalen ke ji maga piejo Musa ka Musa ko bene kene yina yol Musa mena ji mogone mena mudgen to gede liding adgen de yina yol Musa wige yan o raipio mi akala komagen mane ba gin mena ko ba joke berji e Musa anga ko ba Musa e Musa ka bor kanyini e jigo yong ke berji ma ko mo joke ni mudgen tagi ko ba Musa ke ni ina yol jok ko lo ko mena ji mogni go nagin ke raya mi gen tiengo podri ba anga ko gen ke beri yina yol jok anga ko mo jimongni magi cha ko bokene ji mongni ge keli wok e ichage ge wen o gen ge nagi yin ke pan
ko mongni ganu ben mal ka yo ke pio Musa de ba banka ber kene en ejigon ayong Musa pio gon abed enakit pio meneni awil ejok aneng ejok pio mabaring pio meneni ana ade yok mena gogen ayongen yongejigon ke ber jimogoni bagi jima ber go tek shar bagi jima ber go tege kishan ke je wan mekat kwan pior da biyo kwan mo nyada dar pior biyo kwan mo nyada pior da kel gidi pior wi da ore gijmanene ane go shige gogman ke gijmanene ba kene tien Israel ge kop e jok ke nyala wala Joshua akob kene kadagan manyaglin jima go wala Amalik gana kidba nyak lenyin kidba nyaka Amalik ede Musa gina gogen ba kene yaga yawn ma kwanyen ayol Harun gago hor yag nangana yaw kwanyen e Musa akat kanyaka mabar ko nyinga chola tal kany maba otong ke kunini e Musa abe echungon ba tang ye etanga jok o tien Israel ge akajilin tien Israel ge akajilin Musa yayi kwach e kunini e Musa kanya daren ka noro shingo pin e tien Israel jiga tiam tien Israel krigen ni jiga tiam menini ba nga wangen ba kene jime gir ka kalgati mana da jima mako kene gijemen bada yiyal anga yurgen ba kene gekat cing Musa atangen kikid kepa kano cing Musa bere ge mal gaba tanga yamal gidibo e cing Musa ba ta yamal ge ko mukit ke kanyini kidlet o kidmena ko bere Musa let o kanyane cingon let yo o bayene ket udalin manyaga hurukena gog manene agoga yok ich ngana ba peje ke kan yun kologo o wi o wun o cingo no rupin ke kan man wun ba kene wujiga tiam wutiamadi dajimak waya kudmiyanan tienga ayiga do gudmo ko ngaw ke kala jimagani dajimaka di wayaloja kene kapa kene o gudmo gan duan ke ngaw ka kadin de dukan meneni way mongoni ge umor kanyini ka benin ke gijmanu romin metoko ke yi gijmane che ka ngawin kanen jam jane nyege ge mire ben o jam mongoni ge be ta o yirumi geni yang chengi amujin ka wudi kaltina yija pat kene nginye jat uyi ngaw ke gipin maber go batek ayudo yin ke yiban kanya ngaw geni ginu wudi ka ngaw yo yishiga tiam ke kaja agogun daji minut mabayang tungo de jok ji magni da ge utunga ge wilanga la ga meneni e ji magni ko ba kamgan ni kwangan ke la ga meneni yu chugo ko mere nya piwi inga ji magni ke bang menni kwet mi ji mag ba pe magun ke da kan ngo de wun ke berun be kwa jamene ni ana par ke gina ko Musa kanya be da chin go tan mal jelo ngatiam yin kay goli kolo yu kwat ke ber nyigi yu kwat ke ber wadi yu kwat ke ber tiengun yu kwat ke ber yal goli kanya di yen chatiam ka kanyini chatiam ting chingi jok
ting chingi jo ka ye wenyi yong wo wiya ba yin kere mogni maga nyuag yan kenyegi yen ba yin awe yan omong na nyuag kenyegi mogni de ge mana akwajan ke yi ke bol kan ke bare ji maga leng word men ke bare ji mo kat ba leng word men wo wi gogo ke bare megan wi gogo ke bare megan ka wi ge ngijin ke jama goggan ka wi ge ngijin ke jama aromagan ka wi ge ngijin ke kop mo komgan wo ya kwat ke bare ji maga anyin nyuag word mi kengi maga ban nengen wo jok ke pelwit yeba yedagan ji maga wadin kobo ke labgan we gora boyin ke ji mogni ka wo ya kwaj ke bar kane kwaj mana a kwaj gan ke bar ji mogni we ji maga bar gen kwaj gan lidi gan ke ji ni ge tiam gen ne ngoyin ke tiam ni kali ji maga Musa ege tiam wo ya kwaj kane we nyigi mok maga kwajin ke barigan maga kwajin ke bar jama kiel we tiami nene ke je ber migan nena ke ber ji maga bergin kwajken yina Yesu Kristo we ya kwaj wo jo ke ber ji maga ganyigan kane kajen bogo yi ke wor anana wo jo kane en actual yin kan yingon we yen kene en ba chol ke tiala mal we yen kene en ba chol ama yiko kene dan ben gon ba cholo yi bong dan ma ganyo yin wo kanyin kanyigen ka wini gen ka ne kenya de gen yina joganen Yesu Kristo we amen wo chunga kan wo chung yit ke bol kanya mek uba madu ben wuji maka yang ilan gede joko bedo ko wun jogo go ke hayami wun wo nying jok ulecho ke yun maga kama wun maga go wun kaje de wun we jok unen Yesu Kristo we onen kere wun kere taga me amen o shi gwa ke wor metian malatin uba madu ben gede joko bedo ko wun wo ching yit ke bol kany me ke retaga me